nkuru yababaje benshi kandi yaciye umugongo benshi ku bakunzi ba Rutikirosha ndetse mwamenye ku izina ry'Ubita Kishi. Ni filimi yamenywe n'abatari bake yamenyekana muri filimi bita Woro kabiri ndetse na Woro gatatu yararimo kwishyura ariko ntabyaje kumuhira. Ni inkuru y'igicamugongo yabaye uyu munsi, none aha niho twakiriye inkuru iturutse mu gihugu cy'Ubuhinde itangaje n'ikinyamakuru cyo mu Buhinde bavuga yuko uwo bita Rutikirosha yuko amajije kwitaba Imana akoze impanuka mu modoka, yuko yaraturutse mu mujyi wa New Delhi kabisa aza gukora impanuka mu modoka. Kandi ikintu bavuga cyo uyu musore yari umusore umwe mu basore beza ku isi ndetse ni umwe wari ufite amafilimi yinjije menshi mu gihugu cy'Ubuhinde, n'umwe wari warateguye amafilimi gakunzwe k'ibihe byose mu Buhinde nka bita Woro yabaye iy'umwaka wa 2025 yizi nayo ibihe byose ku isi yose. Kandi uyu musore yari umusore ufite igikundiro mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye. Uyu musore Rutikirosha yababaje abantu benshi kuba yitabye Imana. Uyu musore twe tuvugana yari hafi gusohora filimi bita Woro gatatu ariko ntabyaje kumuhira, na Kirishi kane yari iri hafi gusohoka ariko twaje kwakira inkuru ibabaje yuko yaje kwitaba Imana. Iyo nkuru yatangajwe n'abantu bo mu Buhinde, kandi bavuga yuko mu minsi zisize baba barimo gutangaza yuko uwo bita Tiger Shroff yaba yaritabye Imana. N'iyo nkuru bavuze kuri Tiger Shroff we ntago byari byo. Uwo bita Tiger Shroff ntago yari ari muzima, ahubwo ni filime bari barimo gushutinga ari kumwe na RR June baza gukora seni uwo bita Tiger Shroff aza kwitaba Imana. Rero cameraman aza kubikoramo video, aza kubyaploadinga, abantu baza kwizera yuko bita Tiger Shroff yaje kwitaba Imana. Rero ikintu twabona cyo nuko bita Tiger Shroff ni muzima. Uwo bita Rutikirosha we yaje kwitaba Imana, Imana imwakire mu bugingo bwayo. Amakuru na yari yasohoka neza mu kandi kanya isa 12 zuzuye, ni amakuru garaza kuba gari hanze gisanzure. Tureba nuko Tiger Shroff nuko bita Rutikirosha kuko nimba yitabye Imana kabisa. Duhure mu zindi video no mungwanyu kandi bisanzwe kabisa.